Mme ke a lebohle a go hlalose mabitso ha ona o mang o sebetsa kae o go hlalose hanyenyane ka mokgatlo o bitswang Leposa o boela o hlalose hanyenyane ka boemo ba hao ka hare ho mokgatlo wa Leposa e ka sitana le hona ho hlalosa mesebetsi ya hao ka hare ho mokgatlo ona wa Leposa. Ke a leboha ntate, lebitso la ka ke Comrade Lekgehle. Ke sebetsa motebong wa sepolesa wa Maseru Central. Leposa ke mokgatlo wa mapolesa o theuweng ka molao. Leposa mosebetsi wa lona ke ho sebetsana le ditokelo tsa mantlha tsa botho tsa mapolesa. Leposa mosebetsi o mong wa ona ke ho shebana le welfare ya mapolesa ka hare ho mosebetsi. Leposa hape mosebetsi wa lona ke ho swaya mohiri mohlare mo ebang ho bonahala eka o tla hata ka lebatha kgahlanong le ditho tsa mokgatlo ona wa rona. Mme nna ka hara mokgatlo ona ke gender coordinator, ke boemong ba region ya Central moo teng mosebetsi o ke sebetsanang le ona e le ho hokahanya mohiri le mapolesa. Ke boetse hape ke sebetsana le tekatekano ya bomme le bontate ba mapolesa e ka sitana le ho ba sireletsa. Hape ke sireletsa le bana ba ditho tsa Leposa ba ileng ba wa moleng wa ntwa. Hoba ho etsahale hore momamedi setho sa rona se we mohlomong le molekane wa hae eba jwale bana ba sala e le dikgutsana. Ke fela ka kgwedi ya April ha ke ne ke fumana tlaleho ka e mong wa setho sa rona se ileng sa re siya ho hore bana ba hae ba setse fela ha ho letho. Motho eo ke buang ka ena ke Comrade Setloboko. E ne le setho sa rona sa Leposa. O na le bana ba bane. A moholo o lemo di 19, o hlahlangwa ke a lemo di 17, a hlahlangwa ke a lemo di 16, e tlo ba lemo di 11. Bana bana ba setse fela ba dula malaeneng. Ha hona motho a ba hlokometseng. Ke ila ka ya sebakeng seno ha ke utlwa seaduma sa hore bana ba shwella ka tlung ke tlala. Ka lo inwesa ka nkgo ke moo ke ileng ka fumana hore ditaba tsena e fela le nnete bana ba setse ba le bang. Ke moo ke ileng ka fumana hore motswadi wa bona o ile a siya a ba haetse lerako le sokang le fela. Ke ila ka atamela komiti ya eso e kgolo hore na ebe re ka tlatsetsa jwang hore re tle re bone hore bana bana ba fumana bophelo le ha ile mona batswadi ba bona ba se ba hlokaetse ka bobedi. Mme komiti ya eso e kgolo ka ho potlaka ho holo ile ya tshehetsa bana bana ho hore kgwedi le kgwedi ho tle ho be le seshwai seo re ba fang sona ntate. Ha ke tsebe haeba o batla ke tswele pele ho feta mona. Mme jwale lona le mokgatlo wa Leposa karolo e le tlo e bapala ho bana ba eo mphato wa lona ke efeng mme le tlo e bapala nako e kae ebile le e bapala jwang? Ka lebaka la hobane motswadi wa bona wa mme e ka ditjhelete tsa hae ha di soka di tswa. Mme wa hae o na sebetsa lekaleng la gender. Komiti ya eso e kgolo e tshepisitse hore bana ba tla thuswa ho fihlelletse ditjhelete tsa mme wa bona di tswile. Mohlomong lerako leno le ruletswe bana ba ile ha bo bona. Kgwedi e nngwe le e nngwe re tlatsetsa ka 1,000 sa maluti hore bana ba nne ba fumane diaka maleng. Ke a leboha ntate. E le hore bana ba
mokgwa wa ho ja o no so bona la hlile bona bothata bo boholo. Ho jwalo ntate ehlile ha ke hlalosa ke re ba dula malaeneng ha ho bolele go malaeneng mono ha ba patale e leng hore yena le mo di 19 o sebetsa di piece job hore a tla patale rente a bele a fepe bana babo gore ka mantswe a mang ngwaneno le mo di 19 o sa fetoile motswadi ha jwale ehlile ho no ho so sena letho leo ba le jang. Ke a le bomme jwale bana ba le tlo ba thusa nako e kae le ntse le ba fumantsha mokgwa wa ba tsebe hore ba je. Ke hlalositse ntate hore re tlo ba thusa ho fihlelletse mohlomo ditjhelete tsa mme wa bona di tswile ebile re thusane hore re bone hore na ebe ke mokgwa o feng o enwa e mong a moholo a ka fumanang mosebetsi wa hore a tla kgona ho ranna phedise bana ba bang. Ke a le bomme na lefapha le la lona la bohokanyi ba tekatekano na bo anetse naha e ya Lesotho kaofela ka hare ho mokgatlo wa lona wa Lephosa ka hare ho dithotse tsa sepolesa. Ho jwalo ntate ehlile hohle ka hara naha ya Lesotho re na le ditho jwalo ka ha mapolesa a tletse ka hara naha ena. Boemo bona bo ke leng ho bona bo teng di regioning tse ding tse pedi e leng North Region le South Region mo teng ho betseng hona le di gender coordinator tsa ditereke tseo e leng tsona tse re tlalehelang hore hela re na le bothata regioning ena ya bo rona kapa seterekeng sa bo rona ditaba tsa mofuta wa ditlokotsi kona e ba jwale re tla tseba hore re fetisetse komiting ya bo rona e kgolo hore na re thusana jwang. Na o ka ba le maikutlo kapa mokgwa o ka lakatsang ho phethela ka ona ha re phethela puisano ya ka le wena? Maikutlo a ka ke hore ke takatso ya ka hore eka lekala la sepolesa le ka re thusa hore mo e bang ho na le tlokotsi ya lefu la setho sa sepolesa ditaba tse jwalo tsa bana ba jwalo di sepolesa se sebetsane le lefapha lane la tekatekano hape le lena leo bana ba dikgutsana ditjhelete tsa bona di ka tsa kgekgethwang ka mokgwa wa hore ba phele nako e telele. Ke mpa ke lebala fela gona ke lekala le feng leno fela ke a tseba ke lekala le teng ka hare ho mmuso e le hore tjhelete e tle se ka qetelletse e sebediswa hore e fele jwale ebe bana ba sala ho so sena letho. Ke a leboha ntate. Ke a leboha mme.